Australia Mango Monaiban Katoyan and program and Kawe with the dog and Usuhs Motamot Itungal Kibani Bank branch Matai Code Kasabwil Wawat Bank Brun Ereksogo and Pohnpei Wawlab Bank Brun Shanan Penko Dugan Dana Lepnan Peniko Oloisho Serisho and Way Kan Poros So much on Kosak Pelium Dalan Way Kan Poros Marcosogos Kan Poros Evilman Kasabulay Aitungal Sakardan Wow and Kuburan Silaban Momocho Kan Tondo Dogan Momocho Kan Memian and Pohnpei Evilman Kasabulay Tungal Sakardan Wow and Kuburan the Ong Rail Bakin Katakatanga Kirai Labalap Kanen Takan government Silu Nan government lab and a Besem stayed in Pohnpei or municipality gan Melel Rai Labalap Kanan Valley and Kawata Sunnet Kakela Sunnet or Chanabu Sunnet Aitungal Wow Piltoke Kumal Koros Melel Imen Wangki Tono Susan Pohnpei Inshak Sam Pungilap Oton Kalap Toru Jila Lel Kagmamaram Rakatin Katnan Programot Chilaban Ray Ban Padawan Sai Ira Riau Mawia Irame Ton Win Pohnpei Kalap Kalaletong Option Shoes Kayo a bit Toton Armasmakan Baby down the map Pan Mia Stosa Chang Rano Wasain Wakilel Waramas Testosan Badan Mia campaign ran in the Suso. Pasapang Motomot may Badawan Tungalengi Ban Mia and so I Tungalabus Kakela Gani Sustoro Lieutenant Governor Menakiro Essential Mokosun than Usuhs in Pohnpei Sutra Maida the Shaman campaign Sutra Libil Chapter to govern Pong Mandaran and Usuhs Kola Lil and so Usuhs and close Sutra Shaman campaign Kakuya Ari Ohpis Kakela Gani and so special election in Lieutenant Governor Makaran Uya Komoron Loud Mia Melel Changrai Bagan Usuhs Hagan o Melel Manchon Usuhs Kan Makinapola Men Payday o Kan Mga Gitaga Stosang campaign Kan Borang Kaklil Lawasang Usuhs o Yara Usuhs Ari Pohnpei Sansal Irawat Magiter Nan Momot and legislature in Pohnpei o Irai Wukdala Sunnet Wood Me Stosakan candidate kan Kamakit Stosarano Puen Kaksa Wasatu Usuhs Kolang o Prodosang Wasan Usuhskan Kowan Usuhskan and Bill Stosakan Bill Kaker Wasain Kaker Wanjin sticker Mehot Mebanga Saleta candidate Stosawo Tangatangi Tama Kaina Makaina Mimia Teleline Sawat so campaign ban a writing and Peter Bugi Robert Peter Bugi Sang Kowan Usuhs Kabel Bana so campaign ban Mokit was what that a option Usuhs Pagi Mile Metangatanga Waran candidate and Stosa Mile Bill One Goson at Wood Mile the Bill Oluyang Kalawaban Goson at Wood Ban Parada I bit paid up total Warabarato ni option Usuhs Ma Stosa ban candidate can ban Kamakit Stosa kan or ban wa Kilil Shine in Timora Masnaran Usuhs Bang Proyan Modomot Moitar or Yimabang Karian Rame Ibil Puragido Wayan Bill Shire were picked up total Parabarata Metope early voting. Hari Badakman Kosunet me Kawata early voting Aitungal Ohpis Padawan Wia Yellow Yay may buy song yen Eukiyang
John Usuhs kan. Early voting buka John Wayu. Deban kawayan ni masan in Pohnpei. We wani miyo kutianger John Usuhs in Pohnpei. Men Usuhs kuyalara Usuhs mon ran Usuhs ragaher dia. Petakan waksang Usuhs in Shaila. Akan yawo mon ran Usuhs. Ansha wada yawo abalel ni. Hisap sidu and November abang penriti Usuhs Shaila. Melet Shaila orang rai bagan kola o puroto sudah kena di Usuhs. Ime apa o absen di pilgrim yawo la monran met hui yawo. Mai men Usuhs and main bagian pagadaran pungan posta obiso aramas kebakido iban kebakido obisin Usuhs hale bago di kadarala balet o sangon pongan me kon Usuhs anana udeda Usuhs o kianan belak anarto met yawo o kabur-burdon sangon Usuhs bangun yawo le rani sumur rani Usuhs mamaut Murani shu option Usuhs laban tadong bisangan balet makodo bandarani shu are isangan amet abakabi karatan mata wota parada bogi gindiara damet jojo Usuhs mesudong parala Usuhs ran megot ngak parada are abam early voting Usuhs la mon ran Usuhs o le bangola bangrita wani moni payu limau no isu walu ran limau paisang ni payu le walu memang men early voting de Usuhs la mon ran Usuhs ai baradon ni option Usuhs ran mot mi minan Ohpis historic para yose uida dongo mo Wagi mo kitchang nan option gabna wagi ono ni option uyawi salong most gitu imo kayu salong most gitu memang dunia sang Usuhs dan barado sang tayo limau weno isu walu November ran limau hari o walu November I kam saklan ran hari Seban awi sangan aramas bodo kita balik. Sangan irabai wani modrita boen kakapali ma. Sangan aramas bodo pontala awan Usuhs. Kinkang yang takawaran kamiak memaka kinkang yang takawaran kambing kangkari yang resprele lawan Usuhs. Poi kita naran Usuhs aramas pangklang. Takamu aramas dao. Sangan mata-mata mi atara nak aramas. Sula kaklelang sampaikan sangan miya kuman Usuhs kay mi sampaikan sang man tarang langar taga man sangan wasap ko na iban mata-mata mo ginapalang ya men pijay ko sa mga ikap pila po datang sangan Usuhs. Sangan karapatikan miya election miya Rano bagi election board riaman udangi sang wasaw silman badala sang agis wasa ra arbagin nap susrano rai wata gowa are sang manggo sang agis wasaw rogager uyala early voting kuda poyogi rebar yang retangata gowa Usuhs ka lokshu Kalau udang kono renbila aliala arai Usuhs na early voting. Sangat karapatikan pilgap parada. Mesuda kasukpa. Ameman men madamadawa me moin kono bo ngala bolel rano Usuhs Usuhs ko karabai me bana sa I wani modlangata. Mo ikasala dama ban langata November payu lel November walu. Patok Kanai na yang erkusuna do ye Iran be early voting ban langat. Ko ba ye me ban
kono taong early voting nan option Usuhs. Early voting goros pan kola nan kowa o pan watawat o an so me bilna basansal put listin tentang kasalidar haramas mewi Usuhs sang menia way Us kabina karyang kabina menia legislature ari abang wat kowa o kapada lang tama watawat nan kowa sika and Pohnpei obiligan Pohnpei Usuhs early voting on liki kusana dabil kasana iti mapang yawo ni kono orang sarau mon ran Usuhs ari me me pam yawo ni kono orang sarau mon ran Usuhs ai me modamot me iben sakar kita mamia megot me pilbang paratam kayu kunong sair ibilbang brodo met kuya program number 7 kalangan o